Manasseh, oh, before no call na two no. Then na asofofo ni bi so na do pay na two. Na two issue no de kwa no na ye ntro no ye totally 80%. Sir, Or she share adwuma e de two kene Japan so. And or the BT kene Japan na adwen. And on man the platform no. Platform no course no or she share adwuma de two asofofo e bi so. Ye ka adwuma she share na okoyi wo moto no. Okoyi wo ato. Okoka de ekoso osuma so no nso ko hihye anade adwuma de esum de ekofa. Tie, adwuma na o hihye wie no. Se nam so oba bi ni kun e be fa na figa na de ni kwan. Na pe kwan a ofofa so a obetu kwa figa na. Omo mo be wo so be betu ni fo tu fie. Sai nkwala fun we no mo am social media platform so na odi no ho ebata wo no. O twi ni ho fi sa ko fo no ho. Sir. Oh yes. Sai boys fun we no kwasiafo we no ho. A mo social media platform so no. Owusu Bempah twi wo fi omo ho. Enyo mo ti pen no. Enyo mo size ni wo Owusu Bempah. Owusu Bempah e dey na woni. Sika na woni anase dey na woni. Fiti tama me ni Owusu Bempah 69 case nyame no wa shro dada. Ebushia for too much GH and muni egusu amushe na muni aba musumfo maje edwadia na amuni dada oman nsem dia bedika na mede eba besom. Na sentem eye asofo ensem de entimi ntin koda asaye dabi. Se eti akoda na foforo abebo mu na Kenyan no na nsem no emu asa asori ebiem. Na sa asofo e wo man mu de asa wo mu uyi mampeni ene na pamfo difu a wo mu ene di echi atese wo mu trend akasa. Na ba ko wo kan ho ene yi wo ma sa edwude no akosopa yenua bema Manasseh world changer wono na nansen videos wo ye bia na se asofo nkwa en wono munyanza so wo se wasachira enti ese won sachira ekistofo aka no omi omani emfa de ekoso ewo asofudwuma no emu na nanu ada obeye video bi de cheche asofo bi no omu numedi a wo mu edi wo bo eye maame agada nansen ya nyame adom nyame de ne saka na wetimi asakrafi eye akommu de aba nyamsumu a ene krampo no nyame asa acha na kuma chede a wode eye deliverance de ka ho sa subiem en wo sa de eye nensem no ekofa Reverend Obofour na kache efa ne ba bogu yi a yeye na yi a wentimi anko ase ene ebiemu nso no ye papa eye na akwa Isaac Jericho ministry kese a tese woda no wono nso ne sencheni bi o ye ode hu sem ebetwem na sa ensem ni amanfo ese Manasseh edwuma wo ye na edwuma pa so wo si wakomu bi ni wahu bi na waba abonten na nyame adom wono so kiremu dia na ese yemfa ejitai enter ni chi bi so se da sen wo ka nensem no akwete de owo mo ase no no nso edi age eye ni dia na ode da pre edama na ensem na kasa no sempa ene emu esifate mami ntwa mu bra na yewrem yi Ebusia for na ye twa ye ho abadia na ese yemfa ensem no ento aso every ho ne de nyame ayato yensa aka eye odifo kese wo o my God na odifo Benjamin na yawo or say to adodo na enim no as Obofour 99 ne ene wo ba ye na ebuja for ensem ya Manasseh ede ba ponti Manasseh na mu no se owo gina pa obetimi di aka obi asem Manasseh onyina gina pa obetimi na aka obi asem no ene yebehu ewo dwumede yi ase boame ne yema no akwa ba shonko emra dwumede no eso Obofour mo kwa po Bejo so ba kwa tise. Okay why is Jojo Ya me adawo Kristo adawo eti nkwa mkutu die. Amode wo. De bade ase na yemfa komo no emfri enwe Manasseh expose ya wode ba bonte fa sofo dwumedi a wo modi wo my God mu ye nim se na tu de ni twem no nka wetwa so ewo na so o wakonto mo da so eye videos a wode etoma ne oman mu atese asofo oman mu nsem na wakoso ka wodwen nim se wo ni se Mamema too much for ahwefo nyina afishapa. I'm saying before be this time me nyama high. Na my busy baby. Yeah. Na me chia mo nyina mo workers am nyina na me kam nyina. Amen. Chia kese so koma asante hini. Na chia to so nyina so koma police pani ku fi buachi. Na le to so na so koma ye papa ku fata moto so wa bosuka. Okay. Yeah, na me kam nyina. Amen. Yo. Oba udeni di akuya wo. Na nama. Na nama so.
Oh, all right. Nanama, so me ba Manasseh nsɛm so a Manasseh naka onye nipa a ɛsɛ nipa ewusi ne tam ɛwɔ ne issue. I didn't know what I Me say me Prophet 99. Okay. Me say Manasseh onye nipa a ɛsɛ nipa wusi ne time ɛwɔ ne issue. Ɛsɛ obi a yɛ nipa o. Ti yɛka sɛ obi yɛ widini a Manasseh ɔyɛ widini. Okay. Yɛka sɛ obi yɛ krɔnfo a Manasseh ɔyɛ krɔnfo. Ti ɛnyɛ widini kwan ne widini a wɔde sika kɔ gyina obi kɔn so. Wɔde tu akɔ gyina obi kɔn so a kyerɛ sɛ ɔyɛ widini. Yɛba nyamesom mu a Manasseh ɔyɛ widini ɛwɔ nyamesom mu. Saa. Total 100%. Yɛka krɔnfo a Manasseh ɔyɛ krɔnfo ɛwɔ nyamesom mu. Tieni ye. Ɔyɛ krɔnfo nyɛ krɔnfo kwan nipa a ɔde sika gyina obi kɔn so. Ɔde tu kɔ gyina obi so sɛ oshutu fa sika ba kyerɛ sɛ ɔyɛ krɔnfo. But the Manasseh ɛyɛ no ɔyɛ typical arroba ɔyɛ krɔnfo. Me tie o pa. Na na ɔde subo we nya bɛbɔ no. Die na wayɛ nti a wo ka ne saa na o describing that way. Manasseh ɔsɛ na danfo ne abruku. Na danfo ne beyok. Ɔno ɔmo ne nante yɛ. Asɔfo mienu din ɛna boy. Yeah. Ɔno ɔmo ne nante yɛ. Thank you. May 99. Sɛ mɛka sɔfo bi asɛm a ada sɛ sɔfo no me bɛn no. Minimu no. Minim adwuma ɔyɛ. Asɛm ɛtuma ka na asɛm. Metimi sɔle prɛko pɛ atake sɔfo bi a me mɛn no. Sɛ sɔfo no sɛ me mɛn no sɛ ofi nyame o. Kwa nyame fa so frɛ na me ngira bobi. Sɔfo no ni yɛ ɛna bɛkyerɛ me sɛ me 99 no. Metimi aka na asɛm sɛ me atake no. Sɛ me atake obi a sɛ me make sure sɛ me no na me totally 90%. Ɛnyɛ 100% o. 90%. Yes, me nipa. Me nipa. Ɛyɛ de so ɛwɔ baabi a. Okay, this is me attack sɔfo bi a ɛsɛ me make sure me be totally 100%. And I say 97%. Sɛ me lusu kura na ɛnyɛ 90%. So the hotel was up and so. Yes. 1 year from so. Yes. Okay. I say make me attack sɔfo bi. When I say oh before I no call na 2 no. Na asɔfo fo ne bi so na do go pay na 2. Na 2 issue no de kɔ no na yɛ intro no yɛ totally 80%. Sir Ɔde ɔhyehyɛ adwuma ɛde tu kene Japan so ɛna ɔde BT kene Japan na adwen ɛna ɔma ne platform no kɔɔ so no ɔhyehyɛ adwuma de tu asɔfo bebree so yɛka adwuma hyehyɛ na ɔkɔ yi wɔ moto no ɔkɔ yi wɔn ato ɔkɔ ka deɛ ɛkɔ so osuma so no nso kɔ hyehyɛ another adwuma deɛ sum deɛ kɔ fa tie adwuma na ɔhyehyɛ wie no sɛ nam so ɔbaa bi ne kun ɛbɛfa ne figa na ha ɛde ne kɔ na ɔpɛ kwan a ɔfa so a ɔbɛtu kɔ figa na ha saa ade dabi o social media platform ɛnyɛ din na bɛpɛ o sɛ mpɛdin a kadin mɛnyɛ din okay me tie o ka mepɛdin a ka mɛnyɛ din ga adwuma bebree asɔfo hyehyɛ nyinaa ka mɛba bɔda bɛka but ɛnyɛ din na bɛpɛ me wo bɛka asɛm na asɛm na ɔka no anka ne yie a na ba ataka asɛm na adeɛ na ɔbɛyɛ no na ma kyerɛ wase sɛ nea ɔyɛ no sei na tie Manasseh hyehyɛ adwuma no wie no the whole world obi ati ne kan na mafo ne me say Manasseh ɔyɛ 100% totally so wasakra na yɛ adwuma no hyehyɛ ɛna breaking immigration ɛna nya kwanya to kwa na person obetu kwan saa kwanto no de ba ɔman channel saa kwanto na ɔnam so de kɔ Owusu Bempah hɔ ɛna saa adwuma hyehyɛ to Owusu Bempah so no ɛna Owusu Bempah de kɔ na tu ɔkɔ na tu no ɔhyehyɛ adwuma no da hotel no di hotel sika fi Owusu Bempah che osanti hotel sika fi kene Japan chen sa Mama bonte no be yina no e yes na hotel man me se na Manasseh ma bonte be yina no ne nyina echi na onya akonya kɔ abochie no bisa ye on say ewiase no penifo bo be say si de otu bo ban a sign ba wow so beautiful oba ni kru na be fa ne fi Ghana eko se Portugal a go bie YouTube channel bi e de e ma no se Manasseh attack Owusu Bempah na odi do matem no adwuma wura no se na e de and they intimi kyerɛ sɛ ne yɛni ho thank you na ɛyɛ adwuma wura ne de Manasseh no wa bochire na wa attack Owusu Bempah no no na ɛyɛ adwuma wura ne de na Manasseh na
wanda nso dai say ana wada adwen say na Owusu Bempah so na wodi ye nipa na Owusu Bempah so na wo Manasseh wodi ye nipa tam no waka che Owusu Bempah say o next labor ye kuna to dem na brown any syndication no do come Owusu Bempah mo wa Bempah so go pay na 2 ama odi mpie ya obi be fa kwa bochi no wasa twa U10 what 10 no wasa or what 360 U10 opaja ni tise no de che Owusu Bempah so yes ni papa Bempah ya ma nya we hu no e do be di Bempah tem o ku Bempah hu fi nyina o ka se Bempah e di oye e do me ko fu wo na so dem okay sana Manasseh ka hu so ya we there yeah that time Manasseh wife no wa bochi se e fa se social media sika na eba no se na maame Manasseh didi atem na amafo e follow no se na sika ba na maame na ojibu buto se na ye di de e Manasseh o di same thing maame no o di di no o di ku na tell you can you say ye can say obi a wasesa wasi wo ka bibia anti say enya obebo so aka me ka be si asem so reverend Owusu Bempah asem out be nti na me fa sa asem na si ase ne kasa mu no ase woni na sa esisi o muntem asem mo frɛ ochia no okasa obekasa ochia no e dia to dia kra mpo say apa na trauma de so mo esisi o muntem asem nti maybe from so about baby and waka say what they cast ma eno ye enough reason say we try no abe one na mama ka asem chiro se Manasseh na ba bonti say o se wasakra Manasseh wasakra e on se sai se o se san Ghana ha na o se wasesa Ghana ha no a onya kwenya obi adaroma eti ni mawura mi ko gina wo mu ye adwumadin e de sika be fa ofi Ghana de ko agbochi no ka wo go agbochi se ko ye den e se ka u dance baby di e kire ni pa no wa agbochi wo se sister board me ba high there masaka ti na me ba ba wasako dance bonada na esum bonada na esuma wudi can say wudi yes wasako dance asubani di e kire ma ame no eni niku na ka ogu ma wale na tie se Dr. Owusu Bempah etie na otie mi yi me 99 de me nko nsa so Owusu Bempah omo ben na betu nufu yi omo ben Owusu Bempah betu nufu yi sai nkwala fun we no mo go social media platform so na odi no ho ebata omo no o twi no ho fi sako fun no ho sa oh yes sai boys fun we no kwasiafo we no ho a mo go social media platform so no Owusu Bempah twi ho fi omo ho enyo muti pen no enyo mo size ni wo Owusu Bempah e dey na woni sika na woni ana se dey na woni fiti ta me ni Owusu Bempah 69 kesi nyame no wa shro dada eti we no mu na nya we nya Manasseh kwasiafo we no na ebe ma odin enya Manasseh we no mu na ebe ma Owusu Bempah din na din ti na beka so mo na ma ni din ana mo bo ni din ti na wo kasa na no ebiase won se wo ye nipa na oni kaya unche obiase sa wo ye nipa no ti biase na oni kaya unche obiase so bi to pure tamo enne too much how ye program wa he se pastoria se ne wo achiro na se pastoria boa wa enne tini yo mitio na wa boa wa enne na se pastoria aye fom so ba bia kai papa bi a wa ye mebi atwe mu na ka ono tu money from so no so debi and come and you say from so ba between ni me no die what make I say boss I dey hear me the boss ashime create me mo okay o ye nipa ono so bi odwin ko akire a o be ka say oh me ba fa cheme what you must hear fa cheme that me say we hu ni fun so no at once but say if on so e ba wo too much ahanma wo di adwuma no na so wan ka se bebe etwem kwa na me nya problem bi a ka yes pastoria ka madima so sa issue na no boni ka create pastoria ya wa ya wunti no wasa ko ja on that platform so say who say pastoria bi say who say station bi a o say nyakopon so o de beche wana because wunti we wusu yi ba yeah no matter what is go be fu baby ni pe bi ni bi ase o 100% o de bia me say mo asole ma mo di mi wure nyina hye yan sofo ye mu no mo njai sofo beti mewu anytime bia sofo win na onko heaven ne ye be mu na ten se na ye be bu asole ba ten no
Sa sofo se bebu na ten. Enti adete odu rubber sofo mu. Adete no do rubber obi mu. Never. Me na tena de be kire okwan na yeye. Usana be life tie. Yo, yen to ankomo no eso. Say ye reverend as go to Bempah de na to cha. Yen hwe. Ye mame agrada the ministry o sha say if you dey of car say on factual alpha yes Christo foforo ye bo ne su na te say bibia na social media ma o de na sorry dan a wo say mo e job bia no abetudwa deliverance a wo ye enkom hye ni ate say bibia da bonti ama anu nti amanfo e kase no bi na anam so ma Manasseh dem tudwa say won satra ya ono be ma obi asatra na hono kaka no Manasseh okani ya na mame no mpeso me makwa ma ne satra wasacha edimu Na me sa Manasseh ne say ono so wasakra na. That's the question. Sir Manasseh no attack agrada. Ono Manasseh no wasakra na. They say Manasseh was sakra ye. on sacha ntu onti David. I don't know what asem. Wasakra. na wo sacha den na chese wasacha and because ono say also assistant say we changer Why what changer? so no say wasisa enti na wo ye say adwuma no enti say obi insista ya na obi wo ne suban da dem a otimi mu eka Oba, ma make us be chiro. metie Yakopon frɛ obi bia so be na adwuma no. No bi enjira ho bi o. no kre Obi a wo kwanya kufa so frɛ se be obeka na sempa. What you say? no kre Agrada of isum ne bai. Ono na osum boso. Say the bosom say motia wo. Say bosom ehwe moja wo. Wu Manasseh wuni. And agrada say wasakra. Right? yeah Thank you. Say agrada ne sumo no. Say ye suma emu odin say ehwe moja pa. Kagada saka wasakra no. Kasoso ebe ba no straight forward. sir Yes. E ka do kana chiro agrada sumo na osomo no. Bosom na osomo no. Say ke bosom no e ye bosom a ehwe moja dipa. Kagada so no kwa for sakra say and wajali komo no obi Kristo echi no kasoso ebe ba no straight forward. enti nya akom serious bia na wo ye Ye wakom na yo akom ahoro. sir Akom yiske bia na ye moti akom. akom diska ba no Akom yiska bia ye moti akom. Eto bia akom bia so yiske bia no. Moti ano de ye adwuma. okay Eti moti akom moti onkum nipa moti onhwe moja. Susum moti ahwe moja. Susum yene na mohwe moja pa ye mami wata. Wata se ahun mu na mami wata ka mami wata ase. Ono susum wo su ase. okay Wata se metie oho na Yakopon ma ono so be de obetena ai. to omo no mo pe moja Omo mpe moja. Wata se e na wo ne owa wiem. Ahun mu abeka wiem no. Ye fe no ye guru ba twika se mo ye fe ewie mo tufo ya. Wata se sa ono na do de ya na ye binu ye ka se okotfo adwani awiem omo so muso no omo first spirit no ono onye obunsam o oye susum bia ne ho odin ono timi change style pe bia the sound hum ye no we no omo no be dangerous but konfo bia okon bia oyiske bia no oni motor ye adwuma eti mo ni motor ye adwuma obetimi ajai komo no ene tambia sir oh why obetimi ajai sa komo no ene tambia eti agada se wajai wasakra ko afa se sakra no nyame ta so kwa na be hunu kwa wu say ya bo enya bo me 99 metimi judge agada ade a metimi ka cha agada ne say ese me share the crime okay so wasakra dia sister jiro ho adwuma no nsem ebire mu so so ebire mu den a obekọ fom but memma enu embo abem jiro ho na pagya na timi twa krama Kristo nenti no sachira ya otim be yosofo after sachira ya also evangelist the way evangelist on your software ya sempakeni yes go twa krama ebe Kristo on your software the way evangelist no omo na mo so la homachi enam market edan achi omo na street no mo preach omo kanya mesem omo ba 101 ono abekasa no atwo akonya me fie ye kwa asori ye kwa ha omo na from evangelist so mo nti asori so we evangelist a oti asori onye deliverance evangelist ti asori okotwi akra dia ba okokanya mesem atwi akra dia ba nya me fie ba say
o evangelist na o gift no the more dia o betima Bempah mo bi betima breaking deliverance I not to be able to deliverance Okay. sana ye ya kesi ye adifo for so no don't test no obeka so odifo a onti asole odifo bia no onti asole eto wi asole akese na ye betoye no odifo bia no onti edesechi sana tie bene no ye adifo na ya ba no ye de ti ipaibo ye de je wase paibo e de ti paibo e na ye no it say ono Manasseh ni say agrada sakra ono wasakra so ya de ka ono Manasseh say wasakra ka okodu Portugal no say Germany say Portugal na okoye no ka won fa say krono sem no e go biti maame no obi a wa fa figa na de okoye no won fa say tutu asem no e go biti maame no e wo ho maame ni say ni ba fa de figa na o say me meti audio no wo meti audio no wo wen the platform so maame ni to maame ni say ono Manasseh no so oba no be giska wo le ho a oh sister e we konya we de afo sister no kan fo no o de scan man bi a na say odinenum e de bisa say platform na onya wo Portugal no Manasseh Germany anaya I think Portugal sa platform no o da so wo so ana we fi so tell be be di ma me no ya ne ku ya say tam na kwasia jimi phone na no baga ya te say prekwa no wi odidi osu be pa no matem no YouTube for edis kan bra mu ni die na ya mu de say o kasa ma sika eba ene o tene twa na wodi gesi mu ni die afia so wa baba bonti abeyi wa no enye wa no beyi na gana for peti o na esi no ya youth na ya ba na se ya esi so ya ba no ya mesem ka de ahwodin ene ne edi bi a danka William no mo beye ne otabe no mo meso otabe mo beye koye no edisa na eba eti wo ba jimi no ye be blast o wa ba jimi nya badwuma mu no ye be blast o woman as kwasia we jimi for we hu apro kwasia we wo ko jana na tu wo ma nya madwum sister oni me say sa ade no mo koye na tu no emma obu e wa asofo hu no eti koye sa what it is so enya wa asofo dwuma no hu eti ko form na kele Japan no smart kele Japan no smart o se no attack obi ni mu a eti sofo oni hu evidence no kele Japan attack o ma hu e no mo kwenya se mo aka se mo kwara mpaka masem ba na edwuma hihye because omo no mo wo sa azanfo no group no okay it is mo hihye no omo nim omo ni azanfo na asofo azanfo ni bi na omo nim edwuma na aka se ene so okay eti emu hihye edwuma na ana mo ko hihye edwuma to kele Japan so do mo kwenya no e na mo di e de pagya na wo Manasseh wo ya wan ka wo kan se woni beyok mo ko kum opinfo mo pa opinfo ya yi akwara no esi maame no mlamu na mo ko ade na kele Japan ade na wo ma ya nchi Manasseh wasakatia ese Ghana ese ke yema ko che ba bia mo sie ni pa no ayo ntina se hono mo kwa che se won sacha ya obetimi aka se debi agada ye na adwuma agada so we na adwuma agada ye na adwuma as a evangelist fine na se wa Owusu kra uchire mu ko si se evangelism ti aso na be cho se evangelism ti aso otwi aka ba ya me fie but one agada platform onya ye no ono fi se bia o go tra na wo na tete abon se otwi akra tie ni yo ti opa o wa wasi na aso dan ana wato na aso dan ana so wadi baby o de ya asore o de ye paibo or on the platform or the TV station platform or the programs e wo so the program no ye wo so no so o ka adwesaka wasem e wo so right yeah o ka adwesaka wasem wo so most na o ka adwesaka wasem wo so no sa da moment na so onya drum mo beba e say ye ka bom na ye mo pae ye ka bom na make na mesem kire mo anu kire say e ma agrada enti asole enu ko kire say enu kire say ma agrada enti paibo okay enu so nkire say agrada no on sakraye ya ono no se nyame ama waso dai ama ohu nyame say on fi akon mu no be di Kristo chi na no bo Kristo din a
And then they say, oh, yeah. Woman, I so bet my flag like your sister. Where you, if I boy, boy, and I said, oh, yeah, sister, and trade sack, the but a man, a day from the one who said, so what deliverance are, oh, how they say. Nyame beti masaka obi nne ene ya masaka ene ya no obeti maka na sepa asa abodan for yale obi ewe kura no obeti ma bompa ma no masaka no Winyani yo odi fonye se me twa no na me twa no awo fom so ye hwe ye nua be ma Manasseh enye se enkofo a wono mo ye fine ene okoma sem de mami agrada ya akuya o sakra ye na woni Reverend Owusu Bempah woni asem o court zen wake bia manepen enye se de bia da na waka bone e de amfa obi mu obi wa nipa ne papa a oboso ekyem so we a wa ye die ana se nipa na asem kwa ho akomu a otimi ke bi eboa no enti adenti na ene so wo su wasakra na wo hu se we kwan ofa so de ye medwuma nye papa na oboso a obebisa se ono anu no asakra na se de wo ye na wo ye o so wo hu de enya na waka de ye na waba abaso wo ana ono baby meet you ade ba ko ni se nipa bia o wiase a ese odwemie no ade bia obe bia ese odwemie no me dwen sika na obenya agubutum kon a se obakọ se obi din e de gisika agubutum ma me ka the history bi kire nya betimu ya meet the case na kire onim jontini e fe no papa shi e na o evangelist papa shi onim no thank you many prophet 99 me na me show papa shi documents on social media platforms so say papa shi from 1990 from the year 2006 2007 working permit from migration for papers nyina papa shi nemo to transfer do America nyina no me na documents na kita mo Ghana show on the platform so oh man channel too much concern show the last hour but me ka say me chiro nema me papa shi sa ne say wa ba so evangelist wo be twa kama Kristo obi ansi ukwan question na me the way years apa mo obi ansi ukwan obi na be ko nya me say wo di ukita dini dada it is a ujam car so and also ujam be platform bi so ka say papa shi ne o ka nya me sem ya ni papa pempi ba be hwe papa shi e beti wonu sem e be so mo ni kra thank you but o ba no o attack ni mebi ni me no ni mebi o dey attack na say enya me na afre wo di force bi God of say only bad muti no e na o say nya me na afre one ebi ni na wahi o say make up some yi enye fine ene de make up so muti amogbo nyina o say enye ye beti ase ba o di make ka me say so obi nya phone call na me ka hello na o ka hello that mean say phone na me ka hello was me ko obusanjem and ka say ke di go well be ko obusanjem you see me fe no tun che papa shi attack no God of say e di kita ni ti no ko wani wa attack that tie e ba say omo sheda pa o no ma attack so from what di more yes attack Duncan William ya pa Duncan William Mesa Utabe Pastor Mesa Utabe Sankwa Chiraka ana ajina sare sani pa 4 we na papa shi attack wo ana me say no me in transit e ma be group and for we hu fi because of say almost starting ministry when I me kwa na fasa se me wia am so am eba and so much na wo papa shi kwa na wo and so osuom kwase nyina so me akonfo and me say no abra obi a pass 2017 ya and ye bobo Ghana and me show the platform so show say ni for 3 years so the meet so na gina na nya no ta so no ni biase the busa for frame me pa me choko go for frame akasa and me kasa wo issue me nya for Canada na ma for pa me choko wo nyina US for frame e pa choko the busa for frame me pa me choko you see so do baby no and me ka say omutu omu nuane fo o ze na mutu ne fo no papa shi wanya ni peace of mind teni papa shi wanya ni peace of mind o ka ekwe de wase sana erade pe sana Kristo na di ne chi sana Kristo pe papa shi wan ta ki obi abiomu wanya ni peace of mind o he den o de kan yamse it is like yen nyina no ye ni sa e beboa se wo Manasseh no
Wo ko afa so di tu kwa ni nyina kita bi say graphic. Na no go do abrochi nipa no be fa figure na ko ko ho no. Wo di start to asem na asa ko di nipa no. E ma nipa na pamo. Na wo wasa atẹ no wo say wo be gesi Obofour, e be gesi agrada, e be gesi Owusu Bempah, e se be gesi wan bio. Na kwa Isaac. Na se wo di aso ofo na Oma pagya wie no. Wo attack wo mo. Na ono saa di na wo ye no. So ministry ni gu a na e pass na me na from ampa. So aso na e be ko ho aso. Abrabo no oben na ti saa wo no da. Joe, yanko Reverend Obofour eso. Reverend Obofour. Manasseh Bonensem so ewo ni audio na we release no was say ne ba amewu film awo ye ne ye ewo chantan wentimi anko eyi yo de obi ba film na eyi yo koso as church member na biblia na so fu benya ho kwai ade akodu okapa na so fu wa ye heavily engage somewhere else one obi kra so ware ne tu go be da ware na to de ko eyi na na se de enti se so for ehu ni pegu na wentimi anko eyi na se yasema ye boso eka wasema na Ma make am say bi chiro. Sa topic we by first time no, where the we in man kan wan sem. Say obi hye sofo na ase na owu a history ana. Menti as a history sem. Say ye wa ma church for ye fans wa ma church for. Ayeti ipabo. They say Obofour akwale efimu. History say history ana. ABC said that. ABC pen say Obofour ewu da. Na ye go back to Roman apostolic praise the method say. Omo Obofour nikitwa na mo shama ase edes no omuwu a history wo mu ana. Dabi. History. But one of the funny dey obi wo be o de na kwaje. One of the phone no. Obi nye wu obi aso le pe so for you no o de na kwaje. Na say wa sorry be wo bi aye adwuma so mo. Beba me ka se me be si asem so ho. Okay. We keep see the first time I issue ni buy no. Na ma for attack Obofour say Obofour e da kwa na kwaje. What you say? It never be bisa say. So we who apostolic mo. Na bi oye local way pastor no wu a history ana obi ne kuna na e wa so no mana. This pastor ne kuna na. And I said, "But Sunday e dey wu e wa bia local la pass local Sunday e da a oda e fa say Roma no wa ha no wu a na Sunday da Pentecost no wo e wa la pass ha no wu a e history ana say sheda nya asem but ye share circumstances course so ansa na nipa ni fu one na e gina so eti no no then boy no kwa be so fa so a o de film kwa be no fa so o de ja so le no. Say according to other asofo nketo mo fi ase no mo say kwan aboy ni fa so ye ndie na say emu ogun kakra so mo no mo ma ya so te ye eti na emu na ye hu ni say Obofour dina ko jisika duru ana. That's the question. O man kan asem de o ka asem na wa ka si supreme Obofour da ko jisika duru ana tie o man kan tie so for kitu bia no she so panyase a no matter how it is no onya no totroto sa ne tem so nya totroto ne say so for bia wo ne so for kitu a ono ne ye den e che ideas. Okay. Enye omo nyina Obaku bi oben ne pa. Obaku bi oben ne pa. The sound oben no oni di nja no. Jeniye mitie so for bia sa so for mo ye nipa 7 na mo hye na se a odo mo nyina o bo Obaku bi wo mu a sa ba ko no ni woni di oni ni na ye den edidi bom oni ni dwale bom o be bibia bom oda se asole history and asole ni kan ko nyina no sa ni oben so for the pan oni no ni jeniye mitie pa. Thank you. Ebede be se bia abranti e o film yi ono ani tam na so be de no hu ebede be se abranti o film yi eye ni fie afide ya so no e no di film be de no hu ebede be se abranti o film e be na pa se efi ministry ho ano so be de no hu but ye one e bia oja asore no o de bufu de ja asore no e bia oja asore na akonu o de bufu na ja e bia na so panyina ye bibia ne kra ne be Nsem wo e no de ja asole no
It was just on us or kwa tu nako. Etina me mo example bi say too much how we say no ka so jai aha na kwa tu nako. Nyame na shira nipa. Nyame na nipa so shira nipa. Ba so ye say na ewa ha nyina me bi kwa bonti akoka. Wa hwe ewiase no ti say ade wi. Unko. La passe que tu es kwa unko. Eti ede na boy ni ye Obofour. Ede ansa na boy ni ka fa Obofour ho. Enti a boy ni yare onya accident o. Boy ni wi na ye na yie a Obofour ntimi akwa yie no. Ede na boy ni ye ti a Obofour ti a ehie Obofour ntimi akwa yie na se. Anasa in sense some kika for Obofour muntina wait me akọ eye na se bia na etino sasem ba ye ngira hunamu ajeji ye no se no ye gira sunsun sem so ene di jeji enti ye we di pa no sunsun ne ye betimi asoso mu ana de betimi si sofo kwan se na show ba a odi mu ona so we film na on timi ko ni de ne timi si sofo kwan wo sa kwan so ade betimi si sofo kwan se na so le ba eja sorry na okono ko film a me wo fe me ma so ba ja sorry no ntuni ni chaka de wa ja ma sorry enti be bi onko o pa ebo wo no sofo no se na ase no ono amna ye no ba ngo gwewe ebi wa fa kwa pa anja ye me am for ase ba ko no ye apostle for pesade yeda Owusu hu na me nim ne ba ya akwaketu o e no nya chance ntem sa me nim ne ba ya o se aso na okọ na fast wo aso papa eti aso no enye papa Ghana apostle ke aso papa ma aso ye twa ofuma ye nyina ene na ebo yesu mu no ene ko gya ka kire aso le man se aso nya aso papa apostle ke nya aso papa e na ojai na nche bia na yiri ko yale na yiri wiye. You see, etenu say no history ana. Etenu say no so no obeka say ese apostle before ekota na chi ana. Omumma. Because go aso no fi, asa na wo fi mu a wo kwa oyiri ko wiye. Eti ono boy no ebia no wegu Obofour mu fi. Wegu Obofour aso no mu fi, wegu ministry no fi. So Obofour fi nyame a wegu Yakobo mu fi. Eti ade tina ye be before kasa no de bia no ye kind of mind boy to say ni pe bi apostle bia na se twetwa ne nanti we ofi nyame we obonsamba we say de bi nyame na beti mehu ne wom papa wom boy na kasa de se kasa ye ti ne numa sem se wo ka bibi de ti aba na Obofour de enu de yanti bisa Andy Obofour ba Andy eno no be kire mu bra ofiri mu no ka se na wo no kenkan Bible mu Obofour Obofour sake ni fit mu ne ya o ya read this 1 month mu eno di wiye sana news ni wo ni ba appointment sana news no e ba ye enti empo krampo no se enfomso aba na tete mitia wa mu no wetimi efimu a so mpo nsemo ba nsemo ko nkofo ka se ye wo nti wukwa entimi nti wudi hu kakra so bebe anya shuka bo me ka pepe bi o ayen wo bi o da ba me pen nti me ko le yi asekete enti wudi hu kakra so why ko so fun nti na me di bisa na me tro say if it is na say issue beto ho no o social media ma fo aso mpa ebi di Obofour atem ebi fi we kasa gensi na Obofour no ofi nyame o de akwa na koje Obofour de akwa na kwa dance ise bebri o platform so Obofour ni pa say wa what I say o wakuma tina wo so wakuma na moja ne wo mu no bia no Obofour mu me so say fun so what I say but adia obi di wo so fo bi enya o de no onya platform a men se wo nua so fo I was a platform so. So you clear. Iti. Ade a se me na na me tuwe. Ade obi be ka fa me ho anya no kre fa me ho na be me ya no. E no ka se me ka be before be ho a e no so anya no kre. Se me do one dance. O se ye ba me ba program o se me ka say videos ni be wo me nya hwe di se me 30. Afasa na me tie bi no wo mo aka se mo num se ma sa na me tia so. E ka ma sem. Yeah. Yeah. Eti no. Oh, you also for living one man. Social media platform. Most of them are so for na na on bass more. It didn't so for be on bass ma. No person o kan gu. Na ka so no ne nkwa na ne dia ede.
eye but Bible Yesu Kristo buy no wa benya saa de no dai be bonus say bia kwa no okobọ mpa ye kwa no Moses sunsun Elijah sunsun e be hye ne din ka de tin na say bia Moses Elijah de o me hwan o me Yakobon ba nya me din eyi omu aduma e wo mo so no e ma sa spirit no e be hye Kristo ni din Mitie pa asana ye bona say bia oba eso no insama Moses no be ka fa Yakobon Genesis from Genesis to one all the numbers in no Yesu buy no be yi ba kokọ efim o se me be yi bi fim what I say ono so a o be ka de show o be share the ma Yesu buy o chiro bu esuafo no enye mancho no mu na o mu di ne ho dance thank you eti adeti na Yesu ya ye ba no se be mu di enim kan ana Yesu ye mo mpa ye se Ewurade ma me ministry ni ngina na metimi twa akra yi fama wo Kristo na ye atake bi no mo na ye say bi no mu di eti like Obofour asem ka o ebia na good information ono ate ebia kwa yie na oni me besi wa yie na ase ebia na ya bwa no ho po yie na ase a oni yin timi nche na ntino se si ambese mi hu se obi yi bibi e obibi na enya obi ntimi medina abonten kan say so no aka se mo no yes how obi ya de na enya ase mi be o se Manasseh ya do se ba blast no when oye na you oye na ye bodam also bia wa bodam na ni ate ase modernity ni ma na Manasseh ye no me ade bi wona oye na atwa kwama aka se no ye masa no ye nye ben fellow na misru oye bibi na enya Owusu Bempah na agada nya asem no e ba body si ne Bempah ye no wanya ade o so yes so panyi wa che wadima num okay me so na maka computer man igwe nya asem then we kai igwe edu ebe se igwe wanya ade computer man bebe so wanya ade me maka play o ti me bomi o ti me cheme ye so be ya de nya o ra so o ba den Owusu Bempah yeah but maybe send pan maybe condemn no maybe did not attempt maybe good hu fin because you wo bu sheni akema ye ode sem de eya enya ya semanisa na de na katangata na wose de airport no Ghana for yeso ye ni etua enti se tell ba bonte sa de we kana de we kan here to asuni adua so na yesusu ahwe se oh we dia okemu edi mu we dia okemu nsema ye di nkomo nia dodo na adwen won susu se enta sum you but Manasseh kan ye no mo se ba wona how no agada de am di se obi timi transfer that ampo mami so sacha enche so ye driver no obi se on no to de Manasseh work no me twa wasem meet you e bia the time agada sakrai so wa jai ni madada ni nyina no tuegu no be fa Kristo no sister agada betima jane now so aye fasting betima jane now so aye obi fu betu wo edi 3 months edi ajemo wo paibom ya enye tekema wa nyina na edu pabodu Ewurade nim temo obu woni tekema we no enu Yakobon nim tem eti agada betima jane now so aye paibom bi si wo so a wodi 3 months no adum obenya no ebe che obi a obanya madum more than 15 years ana uji se Yakobon betima ya na eti ade ti na mo bu ni ho akonta ani ti na mo bu ni ho akonta agada so ka se wasaka no how many months ni kako 1 year ka 1 year eti agada ntimi fa be just 1 month and 2 months and 3 months e je ni na so obompa e Ewurade ni o ntimi ana Ewurade ntimi enti na na open kwa de Bible say ade asem no Ewurade ni okay eti agada first na wasay ene Ewurade waba abode foforo mu eti obeti ni 3 months aje ni na so adum e bekita agada no ni o si wa che waduma no ba 20 years kwa no o nya sa adum no yo difo ye beda wase bibia ye dru je na se enkomo no se na akọenim no ahaya any bisi anta ne beko no ma o final words on issues ya discussing Manasseh ejuma wo je future beto of anka o man fatu dua na we have the phone lines so bi nyawa na se otimi afro wo so ni ametimi aka kakra ametimi aka ne se
Se Manasseh so was sakra chire kwa ne pa fa so a ode sakra se o chire sa odon denedi na Ghana for when I was your word changers one no be hu se wasakra but se was wasakra na obi adom obi adaroma abefo fi Ghana had way to kwa agbochire so person kwa agbochire e na wanya agbochire kwan no e na kwa agbochire no wakodo hwe wi a mani ye bibi show love bi ye my improvement bi na life mo say me Manasseh masakra but you see no nipa no befa okwa wasa yi ni ba kwa nsa ama subadada na o denedi o Ghana ha eno na ko sa ko denedi wo the way it say wo sakra wo it is o be ka obi asem a so ka obi asem na wo sakra e etiefo 99 ye media untimi attack me bi ono so betima attack me afidie sum say emfa me amini 0249 05 02 78 0249 05 02 78 say a hobby a choose bia so also da bi na wonti ase a obetima frɛ me say awo no etiko na e ma bi ma wo de frɛ me say adwuma mu kwan na wo pa wo de frɛ me say wo kyerɛ application call adwuma bia company bia mo na say fa wo de frɛ me say wo yale pressure kidney stroke ne o how bia wo de frɛ prophet 99 me ye kai asama nkyerɛ me tie me ye kai asama nkyerɛ me ana one wo Ghana ha de a bia ma kyerɛ kwan wo abrokyerɛ di a wo sɛ no picture ba me ka o hita asama kyerɛ kwan wo fa so fuma me ye ba asase so adwuma de ba nyina me na te na me ka enya duro enya hwi wo besa abrokyerɛ na o bɛka ma asama kyerɛ wo sa na me life tie me hwɛ me sɛ me young guy me ma dom no e different me ka sunsun asɛm eti na obi gyimia na ma kyerɛ ma adwia kyerɛ no ti me no ma sɛ 0249 05 02 78 0249 05 02 78 ucheche obi abedo obi a me mental nipa ya me kam nyamo ho no hira mo no bi kwa mo bibia so o tie video na be bia nko yamo fanisa ya me hira mo frɛ me na obeye nhira ba obeye nhira ampanya me nhira on so se obeka ya ho di 499 na ewusafo bebi a yedi edu no wonso wetimu ensema bedu sign penso a wadwen chepa efa ho anything bomo de anefa to yen e we comment section ho na share video we on all the social media platforms na follow @tumagh on Instagram Twitter so @tumagh_ Facebook @tumagh moso mfo na me tena me di wo chia me di edna na ama Owusu a makramo